Futhi uhamba nayo lonto nayo ayikuncedi awutshintshe channel. Awuname lapha Yeswini. Zikhona intombi engazo. Abanye abantu bayazazi, abanye abazazi. Kodwa zikuncedanga kabana ngoku kuzo. Akukho nto ebonakalayo uba ikhona into oyiphetheyo. Lahle. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Siqinisekile ngayo mamuthi uyolinda apha imiphefumulo linda khona. Nabantu ngakuthanda nabantu ngakuthanda. Imali yabo irume sibheka kuzo zabe. Thanda wena nakasiwabe nami ungene kule room party uphindele ashulayo sithi bakahambe ke ngokumamudeli ayokhonza abapostile bomaqondo sebengaphambili bonke abapostile uThixo besibizele bona uba siyidlilise ngenxa yabo. Cela abantu abazobulela. I'm sorry, ikomkhulu seliyiquthe imali. Ikomkhulu malize